Dobro večer, pozdrav svima, ja sam Monika, radim u Rovinjskom centru za istraživanje mora i evo jako smo sretni što ove godine sudjelujemo u Noći muzeja. Pa evo ja vas sve pozivam da dođete u naš akvarij za Noć muzeja i da dođete vidjeti što sve imamo ovdje. Tu imamo preko 20 akvarija, a ovo je tu jedan od najvećih sa oradama i brancinima.